Nè, phần này đã độ ta cho ta. Sao cái số này? Kalungahin, kalasim hola, Kalhagao Damnadia tia kasimi, agingingin. Chuchu hinsa do di tihi kalung tubahin. Achay gain zong nay ngay piin lang. Kalha samlay ta kasim lahi tun patinin. Ihat ta sa thiding inay koyin patin thangwa na kapin. Ichan ho zo siya ko na ikitil ho thinu divin. Kay zong hitabang din mun kanahilaya chu. Kalhagao dam na dinga hi katia. Kalhagao hat na dinga hi katia. Kadam mo na le kalha sam na ho chu. Patin thangwa na le. Ahem le patin ko makipatu sin na zo akan na pa chu na heaven. Ti gol chun kenjong. Tun la hen Kalhagao Damnadia tila kain sa do me. Kalhagao Damnadia ta sa dambo na. Kalhagao Damnadia ta sa laksam na. Di pika chan hoi midang dia chu hihando pagkay kagante na azong kipana azong ay lamun si Kalhagao akipa leki panasa inalaw o kapaka napananin nami katsan alobi na lobe kakipa tabe kasi zo zai thei kay diana ana hoy o makay kagante na azong kipana ipe kalukham na azong ay hapon si Kalhagao akipa leki panasa inalaw o kapaka dòng ấy pia sa ding dòng ấy pe amen say ding dòng ấy pia sa ding dòng ấy pe nang ngat su ka ngai za bukimin itlova ka ngai za nei pe kahimba soyi agen kay ta azong kipana epe kalukham na azong ay labon si Kalhagao akipa leki panasa inalaw o kapaka. Sa hilasam inhat mo zong le lasam lo kapatid hat sung nung nahi nahat na nay nung bin
xăm lâu bên cây nay vạn dịu dịu cần cây đã giống kipana ipe cần khăm đã giống ấy hấp ôn gì Kalhagao at iba ay kipana sa inalaw o kapaka. Amen. Amen. Kakipa la kasate ho nevet piziu kipathu kahin sein tu ni ila sa uzong nakitil coding kata sanin dam sela chi ka YouTube channel ikimuto kiduwa kinzong pathin wa choina la kahin sakit ka dam sela pathin yung pi theina divin jong taunan ki ko muhitin chele na bon chawin sun tin chibai le zantin mangpha